Kaski kerpan ya tinom sendur jom kalawe, jinglen labi juvki, ban kelep nyimdai. Oke, kerting juga dari Pak Imam Biang Longsi ke cekak kebangikan gini apa dengan Presiden Higher Secondary School buat kayak pada ngerap apa dengan Presiden College Pak Mountain Court mau Road Civil Subdivision. Nagel yang kumbuin peningkai ngebu kajing terpak ega sorkar ba lakum dukung do kariban bu education at the top priority habdaibat kathong jong sorkar marku mangihi ba ka ai bu nong hikai uai ka ba hatam non tok na indamya keren ai sangat ketulok mre ai bu nong hikai uai ka ba hatam na ka bantagi kena but nong hikai tip utu kena ba hikai la sai un klalong kumuai ban wan ngim la ban tip la ban dai doktor la ban long kidai tagi software engineer la ban dai kui pat kiru kraw ke bangin nom la ban tip to kadon hi kata kajing sa setulop jong kui pat kinong hikai don dagi sa setulop dagi reu benai don kilai benai pat kum ta ter lagi ai pen kemen pat kinong hikai ke pen klet lut ye bro kinong hikai dagi jing ye ke baki kimat kalong ba kadai hadin bukna uyo ek result ke ba uyo uso ba tahi ke pen kemen ni kinong hikai bat ke pen klet lut ye ki ai kita gijing lane kita hi ke kinong hikai kimat kumta ke kenturu ye ki kena pakum mangi kinong hikai ni klet lut ya kai terkajing cakri ke bangi ai ikerman ru bakinong ki kena school ki dai ban trai sitom kum bakinong hikai ru ki pendai pejang kamram ki kena ru ki na ban ai ki jing trailang bat kinong hikai pat ki pendai jenggur ru ha ki jing puli joki impet ni di job government school ki kamla kini ki mission school lari lu pet government school mar don ki government school ki om ki dai government school rangi pet tangga ben ru don das rum don kita kita ki jing duna om dai jing berki jing duna ke ba kam don ka jikit ki hap deng ki ta ki bor brai pet ani ki nong peniat bo ka don tu go ki jing pumi na po ka sarkar India ban ba boro ki ban room admission po ka UG program ngane ka undergraduate kin hap ban yele ek CUT de mana ketung UI bobon ki kena masudap ya ka exam kelas 12 kilalit banile examnya CUT pat ka ai gijing UI jongi kolong ka ai gijing UI jongat por kolong ba pat ka jing UI jongi we kolong mangi kenau ka ai beja ka ini hu ikna aru isko beji kena beji kan karui beji menmit kin hapan ya sakmit hatai tang ban ap na ta ban yo pendap ki form bijong ki banile nikah CUT jing UI jong kolong ba haswa bangin pentrekam ni CUT ni dai ban hap ta penbiang ba haswa ya kini ki examination center habre pet ki CUT aku molong ta ki examination center habre pet ki CUT ki don betang ha sorselong ting UI khna na du na motion road lagi podar ria na ramikor na motion ram nangta na sitai na izin tia hilkin hap ban wani ban yabe sharu seslo ting i kani gade ko wei kijing bai ki kena te ban let bat thap sa ta admission ban thap ban apply ta CT na try kan sem jing pun ki kena bat leng ba kani CT nga try la la kinom la ban wan ra ki examination center kumbale ke ambos kumbale ke nihu aman kawai pakawai ni la manang man kawai pakawai padon ka civil subdivision lane ki CNRD block kila penbiang lepai ni examination center umur kala penjan ni di kena bakin let gitu dicaka jong ki bakam jan nadang hakikat senam nam baklar jakat riu kan nyaw tadon ke jing tha na ko government bagi dai bar hapan me kai borok gede bar pendar beka diploma of elementary education dan yang kan DLR tutup por borok kilong hikai kila
late ban enroll lede yang baka NIUS bat kila siuru it ban riwajar kum ka pai fees ke jongki te kumta hapan hadin kila pendek idon kinong hikai bat hat kupot reki hajar ngot ngira manong kinong hikai bala de ban enroll lede to remi i dang hakin ki kendiat singi ni kendiat penai kum yong ba yo i bagadon gejing penkelan na yang ka sorkar ba anom itu su itu bela pendap ya dia atlan ba kana US te kanni kalau kowe gejing ta ikin hikai kham tam itu kino hikai kibron di private school to ye gitu kibron di government school te kamlele automatic hikila rumah tu amre kajing kalau ya kini kibron private school menta war lagi ada kini dia lihat dan bakana US kumat ketu ka certificate ka long sab eno dengan try nagliang government kadai ban hapan pet bahkan hapan consider penhap perhak kerpang na kabanta ya gitu blok pendek punya eskam dai ban sulong hadak ni naril sekan wan ra ga cinta hamtam gitu ki nong hikai di bala dai ban poin support bikin hapan song thai na sekala senjinge ki bikin nang hap le piang saka le training biang saka DLF te kawai ru gajing jami golong kamtam ko wes kasil pan ngatrai kunjuru ki district pamenta larninya price pangkanika niong kan dayat ngidon tang kawai nak bertaban ai training na mutaki DLF ko wes kasil ngidon tang kawai rekenik ka dayat keberon ako nong stad mentakan hamai kejing syakri badi ini artri district kiram shimbi thamai ya ka southwest pat ya ka eastern west kasil pat kasil ru kalong tang san phau te hakini bala ada pun yu ba apply te ki hajar ngot ki ba apply ba kwa ban train yang di kum kinong hikai handrai kasil pat kerentang san phau te kita gi bom yo pat selo mungkin let ban apply apa kajaka ban ai ka training kerentang kowe te kanir pada kowe gi jinge iba ni hapan kam ban hapan penbun kumi niki training institute la kalong hakaman lagi blog sena di blog la niki civil subdivision kari bandon la kumno kowe nang ba kanirap na kapanta bangin nang penmi susu ia kita kinong hikai kiberon sab pat kibat rangru ia ni tam hikai try ta arong dehin hikai SSI bat ngam dairu nong hikai government school ada di private school te dia da ngat rai habe dei bat kani ke jing ong kata ni nam la ban len ba teng ye kinong hikai ni la wanong ba kila asu penon kam kila dapat halapor ba kadon ke election duty popun hi kinong hikai kidai kinong hikai popun hi election duty mun menang ba kidai kinong hikai pat popun ru kidai kinong hikai kila bandai ni kinong hikai SSI ro te kumong menika ju hi kajing ba kiki na matlang ko giwai hanrai habde berkiwai pat kibanta ikam yo ya ka jingalong barangkat hagi wiwi pat kiliap tingi iba ke kan gejingnya ki lan gejing le chung kai SSI ru kita wa jong ya jong ka banta kumbo ong ba gadon ketuka kintin ong ba equal pay for equal work no na try kata hi borok kia terang maka ai ke bakila pendap kaju ka degree bagi yo kaju ka certificate ki yo kaju ka training ki yo tinga try ki dan kam hi bakin long mare rangkat ha borok kia Kas gi kerpan ya ti nom sendor jongkalawe jinglen labi jovki ban klep nyimdai